Yanyeka ko na data wambyaye yarinze afatanze. Anange. Ngibundi muri studio za radio Shakira mbona bihita. Shakira nshaka account ihemba. Shaka content account zaguhemba. Twebwe bayida babantu twafunguye account imbere tukazifungurira in America cyangwa se Canada twebwe turahembwa. Aya mafaranga mureba make sure you have a passport. Make sure ko ufite passport bukwano darling uko naguzabikurira mu Rwanda. Ibyo nago ndabigeraho ariko uzayabikurira hanze mu kwano darling. Do you have a passport? Do you have a passport? Do you have a money? Ibaza TikTok iguhembye nk'ibihumbi 200 ugafata tike y'imiliyoni 1 n'igice ukajya cyangwa miliyoni 5 ukajya muri Amerika kubikuza mu kwano darling. Mu kwano darling nimba udafite amafaranga ava kuri TikTok ngwino wenjoyinge hano wenjoyinge bisanzwe pe.